فايقين كثير تصبون علي بردان يوكنا الحونيتنا خصمة الجزائر تغضل الدار براد غاف ثموت غاف يمدانا الساقوديثن وقيد فانا كاث أرزان تي قديم دوك جكوبارور داني يصفرحل فنميرتيك ميم ثاقنا وتحمل تيدت تلايدنا على الساكين تيقنوت دي اساسا كدي قرنك الزكنا اكدي قر مورا ديتين هذه شكون فودي تلويت ولا دي اساسا دانيدنا فنميرتيك كرايكي كمثنا شامي الفاز زولا ماس شامي اولي كيف فتيك لي بوساكي الزلف لك ربح ولي يتفرفر مرة نزرع كيف مثنا في ستماثلنا اني لا كل الوحيد نساد باش دنيني الى وياك الذين حبس نسرحن باش دني بوفوار الجيريان اساسا تنمرتيك يا مس شامي ارغورك بيت في كذا الصوالي هذا تلع شوت مولا صوالي فا ولا كان nous sommes un peuple. Nous nous sommes tués pendant des décennies et on a fait de nous des mules. Alors que la Kabylie a toujours été marginalisée, terrorisée, massacrée. Ses enfants sont exilés. Et nous nous sommes tus. On a essayé de dialoguer. On a essayé, on a tendu la main. On a pensé que les choses pouvaient changer de la sorte. Mais en fait, nous avons été naïfs et nous avons en fait reproduit la naïveté de nos aînés. Donc, l'histoire nous a rattrapés en fait. Et une question s'est imposée. Est-ce qu'on peut dialoguer avec un système qui nous nie notre existence? Certainement pas. Ça c'est de l'impossible. لاش عطيني قبايلي نغدي توالين جوستومون افساكي قبايلي من نوع كيف قبايلي اول سلم غاولا كان. Oui, même un ordre قبايلي. Donc nous avons pris conscience en fait. Le 20 avril, ce n'est pas une date comme parmi les autres. Ce n'est pas une simple commémoration. Ouais. On a ouvert les yeux, nous a ouvert les yeux sur l'illusion d'un vivre commun dans une Algérie qui a toujours marginalisé, terrorisé, exclu la Kabylie. شرد ديجا نشتكير لولو في الغاشية إديفرون أريفردان من البارية إذا كانت ذاك النية أغرف قبايلية يومن ديجا ذاك النية نتسافى غرف ونزمير أثنار أرو غرف النظام إمير نكون يا قبايليين كانين لا ضزرنا في انس ديفوندي الساكنين توفغايا كي غادي يفر وغرف قبايلية يفرض ديواكني غادا تجينيا الصح نكون تامورت نصح تامورت قبايليت سين اريت كلنا في ثروينس يواكنيا لا ديكلاراسيون دانديبوندونس نخدم فرح نتيمون نتمورت قبايليت نخدم لو 14 ديسمبر قاعدين سين غادي يروح سور لو تيران سا فو دير ادنا ريكوبيري لا سوفرينتينا ادنا ريكوبيري لو كونترول دو تيريتوار سي اون كيستيون دو طون سا فا فونير اسني غير القبايل à l'occasion de cette grandiose marche que rester soudés, rester déterminés. أين أتاسكم شواردنا الحا فيروسي ذا أين قيمان يوكني غادا نصوض يسوي غنقالو ونغال أرثمورتنا نغال أرثمورت ثيموننت سيكو أن قيموت كان ذات مثلا أن يطرف ثيف توسين أن ميقدر قالنا وثمورت قبايلي ذات فرارية ثمورت قبايلي أتكشم سوذم أنصيف الجناس يدوكلان وسنيني وارض قبايلية ثاني ميرثي ناس يمد يتسارع يثغرين الماك يثغرين لا نافار يثغرين لا ريبوبليك لا ريبوبليك فيدرال دو كابيلي غير دي ساونن ارتيكلي تام قران تنبوساكيا اسنيني ديال نتشكل في اللون نزرا ذاك النيا ورجيم يثفرام يطفل ذك وامان ايني قاعدان ممسي لا الحريص ثلام وذا تيليم توجور ارزداث افوس ذك فوس امنو غادي يكمل تيموننت
le contrôle du territoire هذا تدناوي. ذا حلف مقرن ذا حلف اني ذا نصوض يلس نصوض غير وين كاين السلامه كني الساعه قلا نمللد ابري لا ديكلاراسيون دو لانديبوندونس دو لا كابيليا غرفه قبيليه نولا ذاكن يا ردي في غريق سواطاس مالغري لارسيلمون لي انتيميداسيون لا ريبريسيون يديرن يتخدم ثمرث الجزائر غاف ثمرث تقبيليت ماشا غرفه قبيليه ذوين اكسان يقصدن ثكمات سدوكليا يكفغاني ذي نحوم غاف يمانيس غاف ثمون تمرث تقبيليت تفوت اثن ذاكيا ذا غرفه ديالران إخي غريان نوسكيا غاسكيني خدمن دا بلي الغاشي وزمرنا لا قبايلين وزمرنا كشمنا ثمور غاسكيني نزان بلي هاد مكشب وزمرنا تفغون اكن يفغون تنحر ساعه يتخدمن في غرفه قبايليه غرفه قبايليه يلتي كلتي يتردي في غريان ذاكي كان رانزار ذاكن اين كيستخدم ودافون نتمر في الجزائر تنهار سانت يخدمي في الفيد يخدمي كان يخدمي في يمانيس حاشا لا فورس نيا يستخدم نتا بالانرجي نيا يديتك pour faire tout ça mais malgré tout ça que le peuple kabyle répond à chaque fois à l'appel du MAC à l'appel du MAC à Navarre فين ميرثي قبيليين ديالاني في غريا كينيا مدروحه غير ذاكينيا نروح غدا سياسه مقرن في الفرح ذا القران خاطر زريغ باللي غدافع قبيليين غدافع مغناسين غدافع ثلاثنيوا زيش نخدم تيعاد لي سداويت ندير المولود نثمار دي تيزي بزو اساكين نخدم في ديك الباريا وشقا نبغى نخدم اميال سكواس دي ثموث القبايل ماشي اساكين نخدم في دي ثموث فرنسا تيفت ماشي كيف ماشا اكن يبغوا يجي صافي بليزير صافي ان اونور بور موا دو روتروفي لي ميليتون نتمورث قبايلين كون داكيا زيشني الحوغ وحدين تروحوا تسقواضين غير تيزيوزو هكذا في الحوغ الساقيا نروح دير بعيدنا انتينيا ركازيو تسنوراويو صافي بليزير صافي دير كو لا كوس كابيل تاني كشمنا كي قبايليين نيحون غف تيفت نيحون نصور والقرار نصور ثاني ميرسي خويا ثاني ميرسي كي قبايليين ديال زنار ذاكيا تيكلي انشتيلت وقيلا صار في 80 نروح الفرح ذا مقران إذ نروح حكني غنيني ثمون ثمور تقبيليت الساقي قلي فرحة سواطا سيمي دملا غير كي قبايليين مازاليت نودوكلن لكن يبغوا يخدموا تابو جزائرية لكن يبغوا ديستنكر إش كامل وتعدينا راه ثمورت القبايل جامي تفكيفو سمذك محباس أما غادي قبايلين سمثا ألا من بوتيد أسا ثمور تقبايلي تلا ألا ثموننت ما تعطي لا نبضريون الوقت اليوم وخودي تجي ألا غايجي غايلين ثائمي نفرح طاس يمي ثمور القبايل أساس الدوكل فوالا أزول فلاك أزول فلاون أمشي تليض أقلا نجارز مرد نمليل ذي كوسي شفنا ساكينيا ثملال تسد ويثورو نوالا مرا Chouchou de toutes les générations sont présentes. La Kabylie en marche, donc c'est exaltant. تنمرتي ذا شو اللي حلفاني مكملين نزمرد تيك لي بواساكين رسمي كتي بواساكي ذا منزو من بعد لا بروكلاماسيون دو لانديبوندونس دو لا كابيلي فلا نبدل لو ستاتيو سي لا ريبوبليك فيدرال دو كابيلي يقل حنا ساكين باش هاد نسمكتين باش نعن باش نظر زداد باش نخدم الحساب c'est une journée tremplin pour le combat pour l'indépendance de la Kabylie. En effet, donc moi je pense le 20 avril 80 c'était l'éveil, le 20 avril 2001 c'était la rupture, maintenant c'est la construction. Effectivement, le 20 avril d'aujourd'hui, il est exceptionnel, d'autant plus qu'il est couronné de cette déclaration d'indépendance. On n'est plus dans la revendication, nous sommes en train d'écrire notre histoire. Vive la République fédérale de Kabylie, vive la Kabylie libre et indépendante. لكن انه ثانومي يلا سكواس le 20 افريل ذا زمول نو منو بغرفه قبايلي تزرم ذاك لان كرا فرانا
سون امزروين ذا شو كان نكوني نسمك ثايد امزروين تمور قبايليت اما سي 49 لا تاقومي ومي سوال لا كريز بربريست. En fait, c'est une crise kabyle. Ils ont liquidé des Kabyles. Si 63 أو 65 تلقاهم يقارن طراذ le FFS alors que الطراذ مخلي قبايليا 80 81 2000 ويون تزرم ذاك نكوني ذويذ نقول سجمع لمن ذاك نمزروين تمورث قبايليت هذه قيم لا نكرا فانا خصنا نشتاقي مي وي ذاك ولا شلت في اللسن تنمير الزف اللوان تنمية الوان أقرأ ساكن فرحاتاس parce qu'il y a beaucoup de monde. Nous avons comme la chance d'être en France, dans un pays de liberté qui nous permet de marcher et d'exprimer et de faire ce qu'on ne peut pas faire chez nous sur la terre de nos ancêtres en Kabylie. Donc aujourd'hui c'est une grande marche, c'est la plus grande marche après la réclamation de la République fédérale de Kabylie. C'est plaisir qu'il y ait autant de monde. Cela démontre quelque chose de simple. Malgré la répression du régime algérien, malgré toutes les injustices, cela non seulement ça n'a pas empêché les Kabyles d'exprimer leur volonté d'être contre l'injustice, mais ça a renforcé. Comme disaient à l'époque nos militants, votre répression renforce notre détermination. Donc aujourd'hui c'est un message fort pour le régime algérien, on veut dire c'est un échec total, votre répression, et c'est aussi un message pour le monde libre, pendant que la Kabylie espère avoir son état libre pour participer dans la cour des grandes nations, pour le droit de culte, pour la liberté, pour l'égalité, pour simplement notre culture, notre identité, ce que nous sommes réellement, exprimés à l'international. Moi je tiens vraiment à remercier tous ces gens-là, tous ces Kabyles qui sont ici. Là on voit aujourd'hui un peuple, un vrai peuple. Tous ces Kabyles qui sont ici sont courageux, malgré la répression, malgré les difficultés, malgré les menaces, le chantage du régime algérien, les Kabyles sortent, ils montrent leur visage et ils ne reculent pas devant la peur. La Kabylie peut être fière d'avoir affronté des femmes et des hommes qui ne veulent pas céder au chantage, qui veulent la protéger, qui refusent la soumission face à un régime dictatorial. Je remercie aussi nos militants qui sont à l'avant-garde de ce combat pour notre liberté. Je remercie le MAC, le seul mouvement qui continue encore à célébrer les printemps berbères, le printemps kabyle, surtout le printemps noir 2001, où il y a 128 jeunes qui ont été assassinés. Jusqu'à aujourd'hui, justice n'a pas été rendue. Et pourtant, on connaît les assassins. Que ce soit en 2001, que ce soit en 2021. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été jugé? Est-ce que quelqu'un a demandé pardon? Est-ce qu'il y a des démissions? Rien. Ça veut dire l'injustice dans toute sa splendeur. Et le message est fort. Ça veut dire les Kabyles, on peut les assassiner, même quand on connaît les assassins, il n'y a pas de justice. C'est comme quelque chose de grave de voir de telles choses. Voyez. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a une vérité qui s'impose à nous. Il y a une vérité imparable, une vérité forte, qui est la rupture avec l'Algérie coloniale. C'est-à-dire que depuis 2001, nous l'avons payé très cher, nous l'avons signé avec le sang des martyrs des printemps noirs 2001, cette rupture définitive. Et nous espérons naturellement, en tant que peuple, avec une histoire, un territoire, une culture, une identité, de disposer de nous-mêmes, simplement. Le droit à l'autodétermination. C'est un droit naturel, on n'agresse personne. Ce n'est pas nous qui sommes des terroristes, nous sommes terrorisés. Parce qu'une des points forts des régimes, de manière générale, coloniaux, c'est d'inverser les rôles. Celui qui est opprimé et devient le coupable, celui qui prime le vrai terroriste devient des pacifiques. Alors non, aujourd'hui, comme vous voyez, Paris est plein de terroristes, mais des terroristes pacifiques, avec des stylos, avec des chants, avec des guitares, avec la parole. Voilà la vraie force. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui est ouvert, qui dépasse tout, qui dépasse le MAC, qui dépasse le président Farhad Mali, qui dépasse le tous. C'est qu'un chemin est ouvert pour que le peuple kabyle, tôt ou tard, il arrivera à son objectif, celui d'être libre. Ceux qui nous disent l'Algérie unie, nous on leur dit oui, la Kabylie aussi, elle est unie. On se rappelle à l'époque quand on disait l'Algérie française, aujourd'hui ils disent la Kabylie algérienne, non, la Kabylie peut être que kabyle. Et nous allons arriver à notre objectif. Encore une fois de plus, bravo à toutes ces braves personnes qui sont ici. Et ils nous soutiennent également. Merci.
تلاون زولي قبيلي تي في زولك وإذا كتابعنا قبيلي تي في أو ندير ثلمير ثنون صلح حضم قراني درزيغ إثيكل تيسنات تيكل تاقي تيكل تمزواروث أغرف أقبيلك ذو ذا قبيلي هذه لحو لوكازيون أن تاقي 20 ديفريل أني دا إقلا انديبوندون أني دا تمورث تقبيلي ديكلاري سون انديبوندونس c'est la première fois dans l'histoire. Christophe Martin. Bonjour. C'est un élu de la mairie de Paris 11e. Merci d'être là pour soutenir la Kabylie. Je soutiens toujours la Kabylie. C'est un peuple qui m'a rencontré, accueilli, qui m'a présenté les causes qu'ils défendent. C'est les causes que la France a défendues il y a quelques siècles. Des valeurs universelles. Des valeurs universelles, des valeurs de droits humains, des valeurs de justice, des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, alors que nous sommes juste à côté de ma mairie sur lequel c'est gravé. Donc c'est tout ce que je souhaite à la Kabylie, un avenir radieux, la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous l'avons déjà de part et d'autre de la Méditerranée. On sait se tendre la main. Et on va continuer à se tendre la main. On s'arrêtera pas. On s'arrêtera pas. Jusqu'à arriver à bon port. Exactement. Et on y arrivera ensemble. الزلف لاون المولودي لبقان شو ندينا قلا نسات سلف حرام قران ان الدو ان الحو سي دونك ثم تاكين فاري انا وضا بلاص لا ريبوبليك ام لا ريبوبليك فيدرال كابيلي ذينا نفت ان اذين نقول دياوين اول اغتفهمين اغدينين اغدنفورمين انا نسبد لا ريبوبليك كاينا أكنيلق أن بريباري لافنير بوكدودنا البوبلنا أكنيلق فوالا قلا غنتسدو عرزدات اون ايفولي اون بروغريس اون ساميليور اي اون فا اريفي او بوت اون فوا وين حبساله ذي حلفان ديجا زميرات نتفاهما خاطر ديجا ما توالي راكي قسمك ثايع ثمورث 20 فبراير دي ثمورث تسيلي اكاكي قبايلين وكد نجمعان انا ملالك كيرانا اساكي جيوني دي صحيصفا جيوني دي صفرحه صحيصفا خاطر ماشي دي ثمورثين لا مي اذا غني جيوني دي صفرحه خاطر تقبايليت مازال تستفد سكود مازال لا مازال تيدير تقبايليت لانه في غدا ثماثني وتستماثني واسنا ذكا النار دي ثمورث وفي ثني داكي اما كاين عقلي دي ثمورث يالسن ثنمير تنسن ذين صفرحان ولا موسيون يدو يلا سرزات اتصل ديك من الرموسو وكذا صفرحان تقواني لا مزينين دينا لنا اين ولا غساكيو ذين روماركي اتصل خالات تقبليني دوسان pour soutenir leur frère donc militant pour soutenir en fait la Kabylie. La Kabylie, tout à fait. La Kabylie, de toute façon, jamais Tsimho. La Kabylie sera éternelle. Et elle sera toujours meilleure. Elle sera toujours meilleure. Inch'Allah, دايرين نسمي نكون وثن أزول مسربح أزول مرة وكذا غادي توالين كان juste d'apporter une rectification certes du Nord effectivement mais je suis aussi plus représentant de Imnia Qbailia par le président du Parlement à Kabyle voilà donc توالي أرجو أدن والي لا بوندرو لكينك voilà Mas Hamid c'est le représentant Imnia Qbailia dans le Parlement Kabyle ثن ميرتيك أوليك justement disons c'est la première marche après la proclamation de l'indépendance de la Kabylie. C'est salvateur, dans le sens dans l'ère de l'État kabyle fédéral. C'est la première marche durant l'édifice de l'État kabyle que notre mouvance indépendance va se libérer. En hommage à nos martyrs, en hommage à tous les gens qui ont contribué, que cette conscience parviennent et on arrive à faire une déclaration de l'indépendance de la Kabylie. On يوجف لنا نكمل نلحو jusqu'au bout dans la construction dans l'étape de la construction de l'État kabyle. Donc Imnia s'il a joué un rôle déterminant dans ces phases de la déclaration et va continuer à jouer son rôle dans l'édifice de l'État kabyle et dans la constitution et surtout sur le côté diplomatique pour une reconnaissance officielle des États.
Voilà, donc d'abord je rends hommage à nos martyrs. Sans eux aussi, on n'a pas eu cette conscience, cette conscientisation que entre nous connaissons, c'est pas contre les autres, mais on voilà, donc c'est le seul. Voilà, c'est d'elle-même la marche, même toutes les tentatives de la réduire, cette marche, que ce soit l'année dernière, cette année, donc les gens ont pris conscience que l'édifice de l'État kabyle, il se porte bientôt. C'est pas plus que ça.